Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti muna apasa teserye tayo itaalawas anapauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumata nga kiti agas ti anak ta. Ano sama? Taday tamat nga ron tinabati. Ado man ti paggastuan ni di opisina. Dakkel mat ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso amin ng idi kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda di opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mat ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siyak ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Ay, imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nangagaw ti saritaan yu iti asawam idi kalman. Ne, anya man ang tinangag yung nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasanuak pa'y ngayon nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga ititid mo. Ay, di kalamaasyan iti asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang? Saan ko mat idaasaksaktan? Ay, pudno. Saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batam ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay alalaki. Saan ko pa'y asinong batan gayam? Ngam, adamot panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko nga ilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kankwana. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kunti mangaram. Mabalin ayamat asikapay ababae ti agaram. Kat, anya ko matidakas na? Uy, sumungad manin ni Dave. Umay dito'y kantin. At naman ti manager ta di ti kantin. Ti para bayad. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kay-kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidag ni Elaine, ha? Okay lang asyak ti agbayad iti snack. Mabiit lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidag ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyaman ak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pagtinulungan ta mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipudno. Nanang, ado ka di ti bagasyo. Umutang akman. Saan ka di anabit pa'y nagswildo ni Dave? Di ka kadigim batang iti bagasyaw. Basit laang mo tintad na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na iti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan na? Anya? Kakaasyak amang yan anay iti sweldo na? Idinto ta da babae a paggasgastusan na? Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukun na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti swildo na. Embag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina. Ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay,
Ay, wen nga rod abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon met nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasi met ti anak ko, abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na. Imbag, taimay kapimasyar dito'y balay. Adang amin pa kasapulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanula ngam ti mga opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramaten nyo ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat dahi bakit. Nagrigat agtalon. Agmalmalem ka nakakubbo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit Nanang, mangandalakit di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen ang mamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man laangan. Ay Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay, iti buksit ko Ay, nakababain tiin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngam ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Mangup opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amam no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon, alaman? Ay sus, nasaysaya at no ni Dave mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino ladita? Ni Dave man wano saan. Isumo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan. Saan kat asyak talimpyo ti utak kaw. Sana limpyo day nga utak no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, adaya met mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako nam. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akaduan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mo, anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang met, dayjay man ang ti ibagana. Saan kit den? No rumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsa na awam makarga na. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Ay, di kay maawatan, nanang. Apay ko ma sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tenggat aldaw. Anya ka diti kayat yung asawan, nanang. Ingka kitaan, nupod no tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro mat mabigbig, ta nakawig ka nakasanglasa. Kitaot man nupod no timbaga ni nanang kanya. Hello, miss. Mabalin ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang. Bakante mat. Agyaman na. Empleyado ka kadi iti asidag apasdag? Ha? Saan? Adalaur urayak? Nukas ta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di?
Isudamat daytan. Ay, panawan ka pa'y Inaksabatan ida. Ha? Ni Dave? Kat adadwa a babae akatwana. Nagtugaw tana. Saan ka agpadlaw? Sana ba tamangag ko dito'y ti saritaan da. Bakag, ada ka mat dito'y balay da jayd. Apay, sa dino ay ayan na. Ada ka nubiit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka da itinapanan na. Jaklam mo Ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umunaak nga ruda ni balay. Maagluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Ang mga nuiyuray ko tilutwag. Saus, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo mat nga mo ket kamarmarites ma? Lalabas ka mat? Saan nga mo atawa law-lawatam? Sigamat gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine, kan tinabiit pa boyfriend na, ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyakti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyakti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Syakti mo na nakakita kan kwa na. Iso syakti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo tapi manaw jay babae ang nakatugaw iti asidag itay. Akas la agpalpali iw. Asino a babae, manong? Diyak matin dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit ga, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga na isarong laeng dito'y kantin Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Diyak pa'y amo ti sawak nanang. Di na kumapay pagdamagan. Maawa ta kunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso ana sa ertiriknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tamin nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-map nag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaan ti pamilyami. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaakasan ang madadaan ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Katadan pangisukso-katan ti asawam ken ka. Ading ko, napintas ni Elay nagayim mo. Apaya di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabidda pa'y anaadaan iti relasyon kunam samat. Juan, amo ko maakurso na dam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawa na kitigayim mo. Damukla nakita, ngam addan na isang sangayan arik na kankwana. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amo kon manong. Ibagata, nga ilagip ta ti birthday day dinanang. At damad gayam utak mo, ading ko. Aday ti banyo ti asawak. Kita man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik tito alyak. Iawat mo man. Mabitlaang! Umayan! Darasam tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko nayakar ko iti cellphone ko ti numero de dya babae. Inakontak no saan makadlaw. Ayan mo ngay. Nagbayag ka mat. Umayan! Aday na. Nakopya ko ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Taliana. Tapno saan makadlaw. Ayan mo ngay. Nagbayag ka butang. Umayan! Aday ta ti Tolyam.
Inakmatan isagana ti lamisaan. Tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno ako. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayaman din ayat ipagpupudutam. Nadamag ko nga da babae apag mamauyungan na. Ay, abangan mo no pamadakis laang day ta. Anya pa madakas. Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibri na iti merienda. Imbaga ti maysa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. Ay ti awanan baed. Masapo la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad. Kasanaw no aramiden namanan. Anya ti addang nga aramidem ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanangak nanang. Diyak kaya't amadadaol ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika. Ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo? Ay, diyak man amukan ka. Agdadata lang arudan asika ti biktima, di ka pa'y laaggunay. Adda na panunot kong addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo? Ay, diyak man amukan ka. Ngam no di ka pa'y laaggunay. Agbalaw kanton, awanton ti asawam iti denayaw nga agiina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, tasaan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron ka mat. Inakman laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpasyar, sweetheart? Okay. Nga mabiit talaan nga. Taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ili mi. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpot ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpot. Sige. Inton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Wan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag out of town date ta adwa. Agasam ta out of town date? Una, damo a date ta. Masapol anaragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadagiti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi. Seminar iti aldaw ti Domingo? Ay, wan gayam. Apay anala daw ka man na si Mangpet. Adday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan agawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amaladaw nga agawid, lakay. Adda kanayon nga overtime. Kasta ka di? Di ngumatumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto tasaklot mo ti maysa. Kaya't kayo ngamin ang makasarita, tatang. Numabalin, pagaw-awirak pa'y kumaninanang, tainakman mo padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang ngamin ti sweldo nila kay ko. Kahit, anya ko maatrabaho ti sir kam anak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrak itakas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mau. Basta ibagam nga ikam iti kwartana. Ayun tatang. Masapol nga ikak takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mau. Alis ko day chay. Agawira, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayusan matabuok mo, kan nagpapintas ka mait. Ninanangan. Apay,
Nalaadak ka di una yan. Ay, saan, Mart? Gamgaputa impamaisam ti magas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodon iti parlor apag trabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay. Ta high class da ija a parlor. Inrugim ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kon ti cellphone number na iti cellphone ni Dave, nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo? Basta, di kay agdanag. Nga masapol nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day ta, anak ka. Pagbagay mo ti pukis mo, kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang? Mayat, anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawa no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagatin. Kagpay sumay. Sige, tagawid akbetan. Ada ka betan nakadwa dagiti ubeng. Sige nanang, kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadagiti ubing. Madamdaman tulaang addan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong nanang. Hello, sweetheart. Imawagak ta ipalagip ko ti out of town date tayo itong Domingo. One sweetheart, ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kadamami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart, agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ilimi, sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Ag out of town date da ka no. Saan ang mabalinda ito eh? Masapol nga awagak tayo dyan na Ellen. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag ngamin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma. Tano kasano ti kinapintas mo. Kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo. Nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno kinaawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta. Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Eileen nagayim mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday ti ibagak ken kwa na. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayim mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano, no umay mat ni Dave? Umay nga ta, nga uray saan anaimbitaran? Anya ka di panggap mo ka ni Elaine. Addaanan day jay iti kaanyan ayat. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Ngamawan pa nagtalag ko ka ni Dave. Pag ko naamot manong. Jack man mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita ken kuana. Rumuar ka ka de, anak. Wananang, makisinnarakak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja babae. Saan nga taasingpat kitab? Saan mat siguro nanang? Kasaritak, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang, amangan no makapanda iti ibagbagada apapananda. Inton ko di na kan sublian. Saan ang mabalin nanang? Uray ko manoawan anak mi. Siyak pa'y laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana aminin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay laeng. Awaga mong tigayem mo.
Tapno saan ama ikompromiso iti sabali. Well, manong, amangan kiti no malagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga rodin Amangan numao di ka amangawag kan kwa na. Saan darong bang nga ag-date? Kasano no nalpas dan ang nagtulag? Awagam kit di, nading ko. Awan ti ado sa lutsud. Alaman langan. Ngam na da date da. Mahalas mo asim mabang. Hello, Gayam. Nakaawag ka man. Ada ngamin okasyon diti balay intong Domingo. Sikati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. At the date mi kin ni Dave inton Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga rodin ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sa bali laangan nga aldaw, Gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, Gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. At damot kargana akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Aramatag day ta iti seminar mi intong Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinang ibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan intong Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo kan ni bakit mo. Nanang, amo ni Jed nga at seminar ko intong Domingo. Saan kayon nga agatap? Ay, saan ako mga agatap? No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadom. Agyaman na, tada ka dito'y nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga amunak? Kan asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi, tako nam anakit kita na. Apay adi ka nakit kita? Saan na ka empleyado? Ta saan na ka agtrabaho? Adda do nga anak mi ti asawa, katsak ti mga asikaso kadakwada. Kasta Gayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amaamuam daytoy, tapno saan ka mailawan? Mailawan? Apay ko mailawan. Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaanuman. Mailawan? Apay ko mailawanak. Mailawan ka, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpaskan anailawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan? Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amok kat baropay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makitang. Oh, aday ta. Ada asawa ni Dave? Day ta tipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga bastumi. Kapilitan asimuragak iti trabaho. Kasanon dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di, lading itak tinapasamak. Diya ka mo nga da asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diya ka mo taramita kita, Gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Anya tinapasamak? Ni Dave, may sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikas na kanya. Ayan mo ka di.
Umayak dita ayan mo, tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Umay ka kuma. O sige, urayan nak dita. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, gayam. Ne, papanamon, merci. Apay akas lang dardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Agsangsangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsangsangit? Taapay. Adan samot saan daan nagkinaawatan ka ni Dave. Sige, Intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatag. Manong, sigurado kang ay ayatam ti gayem ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na ita iti lalaki nga inayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pay laang ang makita day di lalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din napasamak, gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ti impostor? Impakita na kanya ti marriage contract da. Kasta ka di. Niko, iyam amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asaya ng tiluwam kadagiti kasta ak klase ti lalaki? Diyak ninamnam mga dagaya masawa na. Imbag ta na amuam, itatana sa papay. Nabiit kayo kay mat kano, kuna ni Mercy. Sapay at the out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan iji balay. Sikat ikang runaan a bisita mi kalimano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga at the seminar ko. Imbagak tayo taken kan iti Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di day seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo? Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami inton iti opisina. Sino ti kadwam? Aguray ka man. Apay anagado sa ludsod mo. Di mo matla idaam-am mo, uray ibagakan ka. Inalamatan day tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day. Saan yun nga amon, nanang? Tadi yung matlaam mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak amapan nagseminar. Asino ayaday ta akadwam? Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matlang amam mo? Mala, inakon. Ay, mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumr kami matlangin ton Lunes. Adda ayamot kasta. Ay, sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakitat mo siya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita mo gayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa adayo nga main ti ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak matlaang no sa dino ti papanan ni Dave. Kahit asino kay ti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaon ti kinalaing mo ang makimarites. Nasken amaamwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo no papanan na. Pagdua-duak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave Abimanaw. Napanan na ka day.
Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy? Anya ti kayat mo asawan? Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan amatuloy ti panggapda papanan. Anya ti kayat mo asawan? Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ayayatan. Iso ka di apimanaw, ta sumyasin ako nam? Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbor, tsaka tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na, kanapay apimanaw. Itayak pa'y laang dito'y kantin. Namaman pa'y laang ni Elena. Tinasayat. Awagak man. Aday. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa'y laang dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon? Di kan aging didiam mo pa'y Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayon iti ibagbagam nga out of town day. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanda ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amo mo ti langit, no kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta kumatidait ta. Di na ko mapagbalinan akas kan ka. Asaan anasudi ti panagayat na. Bye. Hello, Elaine. Anyamatan. Ubaw anam nama. Ragsak ko ma. Nagbalin pa'y aliday. Apay. Anya nga taya tinapasamag. Day, apa yan, Day? Anya tiyar aramidam dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaubay nga naagawan iti ayam. Ako. Apay nga da kayo dito, hinang. Ay, Jack matamaw no hapay nga dak ditoy. Ada ngamin nakadamagak. Anakita da kakano ditoy nga adaaw awagam iti cellphone mau. Idi kwan. Kasta ka numatin ti itsuram. Apa yan? Ay, tinasayat na nang. Panawan dakit di. Kayat ko ti agmay-may sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar mau. Saan ka no matuloy na nang? Seminar laang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na ka man ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Diyak pa'y kaya't apagsaritaan ni Dave, Mano. Okay, lipata mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamag. Tulungan ka mangipat. Nakarikap pa'y ti pusok, may papan ka na yan. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pa'y dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyak mo na makasara kakpay itinasudi nga ayat. Saan agaputan nasaktan ka iti damo, kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man noing ka makiseminar ako nam. Apay nga dakan. Malas nga aldaw ita nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tilaang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga taya ti man nakibiyang. Dinadaal na tinaragsak ko mga aldaw ko.
Kasano ko mati panang dadael na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamano nga oras dito inanang. Anya nga minti parikot. Aya, adda ka di rumbang amaamuak. Awan nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay maysa. Imbag ta nagsabat ta abalayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga ron maawatan, abalayan. Simmang pet anak karo tila dingit na. Jak mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da, tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamet ti aramidak, abalayan. Ay, husto met ang nagsabat ta dito'y. Kasta ka day. Kayat mo asawan, idya balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la idya balay. Ibabaon ko nga agawid idya balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, jak mo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron idya balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damaganda ka, ano anya tinapasamak ka na kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da. Kasla ubing nga naagawan iti ay ayam. Ay, simang putmet ijay balay. Anakaro, tiliday na. Awan pa ka inaigak itikas di amarikrik na ita. Amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo? Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi pay lati asawam. Kan ipatpatag mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya kadi dayta saludsod yun, nanang. Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Ha? Apay ko makilalaki, nanang. Kayat ko laeng nga ipakaawat ken ka, anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha? Ammo kon no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo. Saanen ang masapul nga ibuksilak. Amok, ammomon ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Oh, nakaamuan nyo ka di iti dayta. Anak ko, awan palimad, adin tulong tao. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.